from there adum impact news ni impact news ki Manung Hutna da Wahengbam Lalpal na mayam tarang osri ngasi Manung da khanu de topic asi marina India pumbada leba pumbada ha batari ngasi pangthok liba constitution day India pumbada ngasi si koi 1949 da du ngasi gi numit November 26 da adopt tokhiba India gi constitution si bu koi sem ki nu ha si sei khudingi koi 76 subo ina ngasi si constitution day han pangthokli even Manipur da su governor Ajay Kumar Balan lu singduna hariba constitution day gi thorma singasi Imphal gi MSFDS da pangthokre hariba even asi da even governor gi makai gi thamkhibasi maro ina hagol leban harol singasi koi constitution na encourage tawi adu maro ina koi gi peace and stability adu unity por no hona bakan sida constitution na encourage tawa adu ga khoina amatoina furu masing kang masing marakta koi hatred adu violence na singasi sumagi wakhalon si leitabi da communal oi wakhal leitabi da amatoi bagi unity oi wakhalon sagat laga punna san samina targa de koi gi adu gumba constitution piri wan thoksi hena phangni habi wakham ni thamlisi adu bol tasing hali lai waham di Manipur da tasing na constitution si chatnari bra haba wahang si nyam hangrak pakari no harga constitution gi makha da piri ba koi freedom of equality freedom of movement adu freedom of speech adu right to equality hai ba sing mo kya si Manipur da hojik si maroina IDP sing na phangdam si kuira ba tare phangdana even not only IDP Manipur miam gi koi gi ayam sorok ba tare koi valley de miam sing adu ga ching de miam sing na hai ba sing ba koi gi constitution piri ba koi gi kanglon sing si mapung phana phangdam si kuisalak ba adu bu government ki makai de gi hari post even the challenges time si da su si hari ba constitution gi values nga na sanna ba honori ha ba waham kya di thambale ba adu bu tasing na miam na sing ba constitution day di pangthok laga constitution bu nga na sasi ha ba gi wafam di layerga tasing Manipur da constitution nga libra doga authority na constitution gi matung ina thok tawung amri bra so wahang work simam orega hojik salari ba governance Manipur salari ba governance constitution matung ina salari bra ta salai ngamdri bra ngamdraga na kari ngamdri bro masi matang da khoi gi miam gi wakhlon kari lei law expert sing wakhlon kari lei ha ba gi miyeng da constitution and governance in Manipur have a top tang asi impact news na manon gi thom so ni ngasi gi topics da khana ne nawi na ta impact news ki studio da langs na de si gi yet thang thong le bi so za Dr. Yumnam Premananda associate professor and head Manipur University oza Premananda ba ham taw so oza Premananda hek thang links in birusin oza Ningombam Bupenda senior advocate high court Manipur ni oza Bupenda sta senior advocate Apigana Mahata Basina yet last but not the least was Rakesh Meihoubam Director Human Rights Law Network Manipuri was Rakesh Sutramos. Yana book sensi was Rakesh Lax was Rakesh. Maroina Hosixi Constitution gi values si ngana sa si even ngasi plate story bani Governor Lusinga Manipura koi Manipur gi mute sing yauri official high ranking officials sing yauri even mahiro sing yauri have tare pikli bak koi class 11 12 tam liba mahiro myam yauri asigi MSFDS ki officers koi constitution pidi ba norms sing kanglon sing ma ki wan thok ma ki pandam ma ki objective si koi pan ngak na sa siya ki plate su tawi adubu amarom da yeng bakan da chahi ani hena constitution gi wan thok si IDP sing da man bu myam da phang dap si kuirap pa koi government ki ma kai di hojik challenges time si su constitution si hobdi hong na masigi values si koi rule of law si phangan na ba si ngak na sa na ba honori ya won di thamba adu amarom da ngasi maksu koi recent koi violence ha recent class adum thokli IDP sing na sangai festival pangtok gi mayokta oi masa gi meum da hanjan jagi habagi protest mayam sangsali police ki makhedi gi makoi si laksan na hotna da phu chaiba ka hema thong mayam chathari even hari post yaning da look mayam appeal tawri even hanik chief minister N Birena fawo ngasi mak police ki ka hema thong si tobi ganu hai wa pham thamba lady aduna sigumba koi gi right to equality gi question si da wahang ma lakpa freedom of movement, freedom of speech da wahang lakpa. Aduna tasing na Manipur da constitution gi value singa na sali bra wahang sini. Kamai thamini oja. Ngasi maksi aikhoina constitution day haidana tongan mafam singda bason mayam pidana akoi celebrate tawri. Adu asi tawri marak sida akoi mioi cha lising kaya amadi akoi internally displaced person mayam akoi gi state sida akoi mayum da hanjanba ngamdana makoi masana legally on tawo mayum da hanjanba ngamdana ngasi relief camp sing da leidi adagi mu constitution da hadisi state na hariba fundamental rights se guaranteed tawrabani machi sincho ichudena charan gani ana harabani adumba guaranteed tawraba adumba adhikar sing do right sing do madu ngak bangamdana madu pi bangamdana leire aduna ngasi khoi Manipur da constitution haibase mase ahingba
तसेंगना थबोना पांथोइबा कनो मा डॉक्यूमेंट अमा गी मुहुता अखोई चेदा लेबगुमना अखोई लेरे अर मतंग सिदा अखोइना नवेम्बर के तांग तरुक से कुनसिरुक कॉन्स्टिट्यूशन डे है कॉमेमोरेट तौसी हारिबा नुमित असे 1949 दा हारिबा नुमित सिदा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट तौई हाइबनी अदो मसीदा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट तौगिबगा लोना कॉन्स्टिट्यूशन हारिसी अखोइगे राइट्स प्रजा सिंगे राइट्स ड्यूटीज इक्वालिटी जस्टिस एंड डिग्निटी मसे पीगनी हाइबा अदुम प्रोमिस अमा यावना तौगिबा अदुम कॉन्स्टिट्यूशन नि मा हाइ अदु एडॉप्ट तौगिबनी चनबना 26 जनवरी चना गखसु अदुना असिमबा कॉमेमोरेट तौबो नुमित असिदा अखोइना मसी येंगोम थोइसी मसी हारिबा तौगनी हारिबा राइट्स ड्यूटी इक्वालिटी जस्टिस एंड डिग्निटी असे मसी अखोइगी भारत ता लेरिबा अखोइ ख्वाइदगी कनबदगिना ख्वाइदगी सोनबा ख्वाइदगी बलरेबन ओरेबा मियोइसिंगदा मसी फंगलिब्रा हाइबसे ngasi asumbo कॉमेमोरेट तौबो नुमित असिदा अखोइ खनबगी तंगाइ फदब लई अदुना asumba right sing ase akogi IDP singdari phangibra masi tasengna pura tayuna bani yangwa akoi khange madudi hoju phawbada IDP se akoi lising humpu gi mathakta leire tunga tunga mhamda me kanu to 2023 gi hauna ado leire se ngasi pawa matamda sahi ani ga tha taruk sure moin leire si ado hoju phawbada chap chaba proper oba road map mama मखोई सी मखोई मखोई की माबुम हंजनबगी रोड में ममा सबचावा फिजिबल ओबा प्रॉपर ओबा अमतंग सी अथॉरिटी की माइके दिगी लापु उदे अदु तोरबो याय हाइबा नतना अदुना हौजिक मखोई 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 की कनो विलेज सिंदा मखोई मखोई लेबमदा मखोई एसेस तबुगी खुदोंग चावा फंगदे अदुगा लाइरसु तमबगी ओइरो चाबो थबुगी ओइरो अना लायंगी ओइरो असिगमति खुदोंग चादबनी अदुना कदुगी मसे अखोगी होगिबा मणिपुर की इतिहास ता ख्वाइदगी साथीबा अदुगुम्बा इंटरनेट डिस्प्लेसमेंट की थौंग अमखकनेबा हजुजि लैसे ममांग दसो अमका थोकिद्रिबा मौंगदा लास्ट स्केल दा तौबा आदि सिगी स्केल से दि ममांग तौगिद्रिबा ममांग तौबदि मियोय खरगी वानी अदुना अखोगी कॉन्स्टिट्यूशन ना हारिबा इहान हनबदा ख्वाइदगी मरोइबा कनोमनी फंडामेंटल राइट अमनी हारिबा इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 मसेदा IDP सिंग से मखोइसी अखोगी मार्जिनलाइज क्लास अमोना लेरबनी अदुगा मखोई मखोगी सेफ्टी मखोगी युम मखोगी एजुकेशन मखोगी लिबिलिहुता असुगमेटिक अवाबा थेंनरिबनी अदुना अखोगी चप स्टेट स्टेट सिंग मनुंगा विदिन द स्टेट मणिपुर सिदा अखोगी नागरिक अनि लेरे नागरिक सिटीजन अनि अमना एसेस तबो याबा अमना एसेस तबो फंगदबा अदु ओरगदी अदुगुम्बा कनुसिंगसे हाइदि आई युमदा लेजबा आइगा इंटरनेट डिस्प्लेस तब कांगुदुगा अखोइ चमनै आइनि मिन मनै हेरे अदु मोइदि मागी मयुम मागी कनोदा चटबदु फंगद्रे लैबा फंगद्रे अदु ओरगदी आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ दु वायोलेट तौरितो तौरबनीबा असिम लेरे अदगी मु आर्टिकल 19 दा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट लैरी अद मतंग IDP सिंगसे मखोइ मखोइ मयुम मखोइ खुंगदा चटपा यादे अदुना कदोगी बु मसित असेनमक होगी डी फैक्टो रेस्ट्रिक्शन चटबा यादे बु चटबा थिंगी सिबाइना चटबा यादे सिदगी नंग नयुम माइके पांगबा यादे हेना थिंगी बनेबा अदु ओरगदी अखोगी कॉन्स्टिट्यूशन बिबा हक्तु कमाइना मोइना इन्फोर्स तौरिगेबा उना तिने बनेबा अदुना नागरिक अमना मागी मयुमदा मागी लेबम मागी लेकाइदा चटबा ngamdragadi अखोगी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से अखोई सस्पेंड तौबगा मानरबनेबा डी फैक्टो सस्पेंशन लेरबने मोइना नंगी नोइगी अखोइ खंबिदान हारिबा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से नोइगी दी अखोइना सस्पेंड तौरबने ना लॉकथोक्तबगी वानी सस्पेंड तौरबनेबा अदेगे मो ख्वाइदगी मरुबा आर्टिकल मोइबा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ मसे यावजे शेल्टर हेल्थ फूड सेफ्टी प्राइवेसी एजुकेशन लिवलीहुड मसे राइट टू लाइफ की सरुक ngakतनी अदो हारिबा सिंग असे मसी कदोगे रिलीफ कैम्प लेरिबा मिसिंगसी कदोगेबु मखोइसी अहिंगबा थवाई याव हिंगबा दि ओहनबा ngamba याय अहिंगबा जीवदी ओहेली आदि अदुम हिंगदी हिंगबा अदुम मखोइगी डिग्निटी यावना हिंगिब्रा नो अदु ओरगदी डिग्निटी याहुंदा बाहायबसे आर्टिकल 21 वायोलेट तौबा मनी अदगे मु यंगसी अखोइ आर्टिकल 355 ता यूनियन गवर्नमेंट की स्टेट प्रोटेक्ट तौबगी प्रोविजन सिंग यावरी मोइना मदु प्रोटेक्शन पिनबगी अदु ओरगदी अखोइना हौजी
asuk yama tha sida akhoi gi kanu sing sina constitutional machinery sing asina akhoi praja sing si completely akhoi protect to ji fail ore bani taseng na protect to du sin pire ga di akhoi chani phom la chat na highway sing ji hang da khot na chat ba gi lambi du lei du ne ba aduna article 335 gi makha da su to goda ba thabok su mapung phana to do bani na akhoi awa ba ba da dumuk mayok na ga lei okay ozar ge thaga chali ina makha tab se ina ozar Premananda laksan ni mo ina ozar hojik si constitution na piri ba right ma ama violate to ba hom dai article ke violate to ba mo ina khoi equality before law ge wa phun sima khoi Manipur da lei ba miyam da mo ina IDP sing da phangdre aduga right to life with dignity wa phun sim sung lei tre aduga freedom of movement wa phun sim not only IDP da natana really the labor majority would become this thing freedom movement sim phang wa phun su lei tre duna asung mo roi ba right have the constitutional right hangmam thok ba tan ru ma thok ta da ba aduma privilege amoina phangba ya posi song phangdrone adu bu sida government ki makai de gi si honori have natana thabo ni pangthok pam ngam taw adu hojik lai wa humdi asung ma ba violation ma am tawro posi lain akhona constitution de kan pangthok ko wan lei ba lei ba constitutional machinery sing asi na kari mathok tawri makoi leibi kari kanari bra wa hum lai kamai thamni dumisi pangthok podi phai di constitutional value mayam si citizen na mo ina madu aware obam changi okay adugi pota tawbani hoi university su department law amasung center for human rights and duty studies na tawraga vice chancellor na chief guest ga tawe bako resta su yawi adum akhoi sum hai by this mana violation mayam thwe infringement mayam lere ga su this is our right ni hai constitution makers sing sina akhoi moina khalam pote Manipur da sumaina constitution value mayam je khongau na ne sidi they never thought Dr. Ambedkar ki team Dr. Bim Sahib Ambedkar kangu sina father of Indian constitution ne khoi ngasi mangonda lai khormi ne wari boko moina draft toroga constituent assembly da thagalaga close by close debate toroga 26 November 1949 adopt tori ne boko adu gi pot ne adu commemorate to bogi ne adu ga masi pangthok pa chumi akhoi ngasi se constitution de observe to bona taba akhoi Manipur University di ano chapter moina Manipur University Constitution Club na maling khat leba ngasi se vice chancellor inaugurate tawre room mo pire magi aduga constitution gi akhoi gi not only then constitution atop lam gi constitution of the world America ga Australia kari gi adagi di India ga fauba constitution lai MPJ ni ramba adagi ISM survey gi duga da basu kai kai mayam se khoi loi collection taroga ngasi se du room do hangdo ini haidi lai ngaktani yaroi da ba constitution ki culture ma constitutionalism ki culture ma change ba khoi sida adugi potu ni aseng badi Dr. Ambedkar masamakna constituent assembly da high rabani aina afaba constitution amadi khoina pizare ko mayam da haidi how is we the people na hodoi ne ba constitution si preamble da we the people having a solemn resolved adu mayam le and we the people na hoina khoina pizare ni haini philosophy se ada Dr. Ambedkar masamakna hairami kana kanda constitution da taina ga nobo India constitution is the longest constitution ni duga afaba constitution amani lo yawrida ada constitution taina mota mabu operate tawgadoriba mabu implement tawgadoriba mi sing no phatabane ma hairami ana afaba porum piraga su nangna chathagαδori nangna phatragadi kaisu oiroi ado phatrabok ta afaba mi oiragadi khara makhaidi phane na haibirameba adu chamani korore khoisi ta analogy lawbada khoisi the constitution di chamani ne ai wakhanda di constitution implement tawgadaba jiba di mechanism oibi mi oibi moi singduna phajana tawdabagi laina ni Manipur ki thoiba thodo wathok mayam se ki every answer is within the constitution yaujabani akoina haitabani kodam haibada Manipur da hauji 356 thammi si kari gi thammi no haibada adu design tawba da kaim lei mari lende constitution da hairi sidi state government cannot be carry on its duty in accordance with the provision of constitution haibane constitution provision matung ina state government thabak tawdre aduna PR line 356 line wari boba adagi the 355 was a Rakesh Meihoubam do mina 355 the su this is the duty of the union government kari duty no if there is external aggression internal disturbance later kanda adu labor maram moduna state government is not carried on in its function in accordance with the provision of constitution hai do ne adu amasung yauri 365 adu su union government people direction si state in the targati adu oiraga su it to be deemed fit to consider state government is not carry on its function
not in accordance with the provisional constitution hai ne adu di state government se provisional constitution matung ne tawba ngam dra kan da ne ba center na 350 tham ai se sai gi asapran hoi lai hom di maroina constitution de pangthok pasi ja phaba kong thani se summi habani kai ngro constitution gi value si myam puna khangmi na ba jim di mathok tabani na adu hoi lai hom di constitution si myam puna khangmi na ba constitution de pangthok liba government ki khoi gi official sing implement tawdri ba officer sing aduga haiba constitutional machinery sing sina mapung pan implement tarok topic baham tini lai si aduna hoiti tawgada ba kangu sina tarok taw targadi kari to mathuk tai wa ham thori sisu answer yaujari akoina maruina khanari si fundamental right ni ba ko sidaina panjani si fundamental right masai 6 fundamental right ka to topi rakanda article 12 to 35 part 3 si yauri si loi mak tuoga supreme court of how case ir koilo against state of tamil nadu na 2007 gi ni just mapanna moina hai si India constitution fundamental right marak sida triangle ma yawi kari triangle no kan masi golden triangle hai moina masi golden triangle se any circumstances se sukai tukai ba yadab masi triangle between and among between article 14 hai kana equality before law state shall not deny any person equality before law or equal protection law within the territory India is some equality before law sima logi mamang ni ko migi mamang na ti ko equal do je ade amana nga sai gi article 19 akon 6 freedom mai se madu da ko speech ki yaure adagi di assemble peacefully without arms yaure ade right to form trade union adu yaure adagi di maru in Manipur context hairaga freedom of movement throughout the territory of India and the freedom to settle in any part of India ade aroi basina right to profession practice business yaure 6 freedom pire ngasai gi kano sida article 19 sida aduga article 21 ko tatan haina ba right to life haise adu haisi no person shall deprive his life and personal liberty except according to procedures established law haine ba right to life ka personal liberty mat pa yade sigi ahum se triangle ni article 14 lakpada 19 reasonable restriction sang kani article 21 su reasonable restriction sang kani smai to ahum reasonable restriction ni pullaga triangle ni hai ne si any situation mat pa aroi hadna just mapan na lauk thara khram ne 2007 ni ko kui 2007 adu maina leire masi lobe le ni this triangle itself the basic structure ne basic structure mi yauri constitution yawu nate 368 te ge khoina ke sabananda barti na just tarahum doi ne na 1973 gi adu the high si basic structure the constitution gi even parliament bu amend to bu ya de hai ne ba ko adu gi basic structure gi part ne hai ni golden triangle between among article 49 and 21 aina sam si hai je ne kana kan da akhoi manipur da na madu phangdre ko phangdraga su akhoi na khangbi ga da hai bu answer lies in the constitution itself kari answer no hara kan da ama si madi khang lure arai ba amaga answer ani le amana manipur gi problem ji yengbiu Manipur the present rule thamise kaino bu state government cannot be carry on its function in accordance with the provision of constitution eba ko ada PR la ga su PR na tawdu si kaino PR is government ni natra mas whole PR is government ne president rule is government ni 350 is governor na tawga chalai ri ne ba ko ada president tawga ada parliament to chalai ri this also government ni kari gi damak ta PR thamina ka magi main objective kaino state government se constitution matung in thabak to bu ngamalu hai ba ne ba ko adu di hujik lurdra PR lai di kaino bu state government not carry on its function in accordance with the provision constitution tawde ne adu PR thame ne 356 ne ba ko ad PR na su state government si cannot be carry on its function tare adu manipur thambam thamna ba leitre president thamai se government si constitution matung ne chalai ba yana ba chalo ro thare ne ba delhi dagi adu thare ba posi bus to forsa sale hida akoi in according with adum PR ma to chu chat pasu yade right to life su phangde dignity to khro right to life phangdre equality leitre chingdana amma swaidana amma police mi papu da pui sigi pochida di aina khama thamna ba leitre there is no option manipur okay aduma khatang duri ko si answer duna miss PR na bokta constitution si in according with provision du chatawa ngamdre ba ade khatang ara am da haijarang ge constitution da di constitution remedies sem yauri akhoi gi right se violate tawta ga di supreme court da chat gi right se article 32 da pi mai maming na right to constitutional remedies kawai dr ambedkar na kai ham ge article 30 mango da hange constituent assembly da karamba article se nang khwai de maru ne loke hange ba dr bim saibra ambedkar father kano sina constitution man hai aingonda ma hai ta ga ai gi wakhan da article 32 is the heart and the soul of Indian constitution hairame kaino bu ai right se violate tawga di article 32 gi makha da supreme court da chat pe yawi right ne ba okay aduna right to constitutional remedies se sik tom che high court also tu tun makha da aina khamba da akoi na su upai lete di we have to knock na te direct chala dam supreme court da ya PL thabi ge ba natraga direct agree party nu chat pi ge ba natraga na
जस्ट सिथी से को लेटर पेटिशन जो उजी इंटरटेन तवी अन खराबुदी पॉलिटिक्स करी खराबुदी स्टिल कोई ग्रे एरिया क्लाउड खदी लेजर सु आर्टिकल 32 से आंसर नि आर्टिकल 32 मखादा वी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट लोकस स्टैंड ले कोई अदुम चटपम चंगे अखोन सत्ते ओके थागसी ओजा फ्रेंड मरोइना अखोगी लेसी इवन पीआर मनुंग दबुक्ता पीआर ना कॉन्स्टिट्यूशन जी फजना चलाइब ngam फिल्म लाकपा हाना लेरंबा पॉपुलर गवर्नमेंट सु ngam दबा पॉपुलर गवर्नमेंट ngam दबदगी पीआर लागा पीआर ना फगद ड्राइवर लाकपा इवन पीआर ना सु हारि पोसी म्यांगी अखोगी फुलफिल तौ ngam फिल्म लाकपा हजि लाइ हम देना ओजा भूपेंद्र मरोइना हजि सी कॉन्स्टिट्यूशन हजि नैना बकांदा मरोइना कोई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमसी तंगाइ फदन लेबि मथौ ताबा को हमसी लेबि अदो मणिपुर दा हाना लेरंबा इलेक्टेड गवर्नमेंट सिसिना कोई with many reasons koi miyam gi live and property ngak pungam da mum orga koi gi PR lakre PR lak mutung da su PR sina khare hen phagadra ha ga phawang ngam da PR su iba question mayam thoro hodik si kari tawraga kari na hut silaga yaduna wam thori fresh election tabu mathau ta gadri bra fresh election ma tawraga na koi miyam na pamli ba koi gi democratic form of government na pdi ba koi elected form of government ki miyam gi mandate ano mandate na सिनरगा इशू सी सॉल्व तौबदा खरम मकै कुमांग चाउसन ngam ni lobra kari na hot sin bayab जे कोई ख्वाइदगी मरुई सिंग असि कॉन्स्टिट्यूशन डे निमित सिदा भारत की फाउंडिंग फादर्स मयाम अमना कॉन्स्टिट्यूशन को सेंबी रंबा मयाम अमत मखोई मयाम खक्त नतना कॉन्स्टिट्यूशन सी कोइना 26 नवंबर 1949 दगी इनेक्ट तौखरे अडॉप्ट तौखरे अदु 26 जनवरी 1950 दा होगी कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स तौरे भारत न रिपब्लिक ओरे 26 नवंबर 1949 दि पेरेंबल सिम मदुदा यारुम देव कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट अमोइना अदुना मथंगी सही 26 जनवरी 1950 दा पेरेंबल से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओइना हपकदोइने अदुबो अकोइना लाक्सनिंग पॉइंट सिना ngasi akoina akoi khoide isada pajariba the constitution of india masi in different version by different writers hype tai masi ki constitution of india sina lady si it's a living document masi asi banate ahingba evolving oiba very organic oiba masi bu sem nabo honabada koi ki legislature khatana tana judiciary की constitutional interpretation की constitution bench की judgment मयाम अमा हजि हजिसु मसिदा चथरी ngaraang na hanasu justice padriwala gi magi division bench na supreme court ta tamil nadu gi related oiba case amna governors की power se akoi bill assent tobagi matang da madu deemed to be assented haidana karigumba governor na reply piraktragadi hairam madu constitution bench ta headed by outgoing chief justice gawaina मधु अमुक लौथोखरगा मागी ओइबा तोगानबा डायरेक्टिव पिरगा करिगुंबा सुक्ता तारक्तब तारगदी लिमिटेड की रूमम दि थममेबा हाइबदी सुमाइ तौदना इट्स अ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द पिरबा सिंगसे अखोइना येंगबा मतमदा मसी वेरी ऑर्गेनिक ओइना इवॉल्विंग ओइबा कॉन्स्टिट्यूशन सिदा यावरुम द मयामसु यावशलकपा थ्रू इंटरप्रिटेशन अदुगा यावरुम बसिंग दसु डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दा मतम दुगी ओइना 1980 da tarumba interpretation ga 2020 da even in environmental law da hairasi anu changes mayam am la eba ado ngasi yengbiu ngasi akoina constitution sida akoina changes laigada mayam am lehaloi haidana akoi gi 9 schedule la hapchalamagumba adugumba mayam ju thokre zamindari evolution gi matang ado manipur gi context si amasu laide hoji ado haji bukta akoi gi manipur sidi लिविंग डॉक्यूमेंट है कोई भारत के संविधान से मसी कया मतिक चनरिगी हाइबा भारत के नागरिक नि सफम थोपा माय मयुम दा हंजगे हाइबा चलहंद्रे कनाना चलहंदबनो हारगदी स्टेट नने स्टेट सिना बट द क्वेश्चन इज हजे लैरिबा असेंबली असि इलेक्टेड लेजिस्लेचर सिंगना मसी चंगे हाइबा चंगहंद्रे मरमदी प्रेसिडेंट रूल लाक्सलबनिना असेंबली से हिंगीब्रा सीरीब्रा हाइबगी क्वेश्चन गवर्नर हंगबबुक्ता था अहुम सरकदौरे रिप्लाई पिबिरक्त्रे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज नथिंग बट इज a basic structure to the constitution and the basic structure to the constitution kai ba yadi haina haji in broad daylight dum kai raga leire at the same time akoina amuk yengsi speaker da disqualify tongna ba na thagriba sing adu disqualification gi case to almost adugi dul लोशन करे जजमेंट डू पेन रिजर्व तो थमे
था क्या हौग्रे हौजिबु हाइदोकपिरक्तेब सिनेब विदिन द असेंबली दसु स्पीकर द ट्राइब्यूनल संविधान से क्रमाइन तौद्रगा मसी वायलेट तौरी हाइबा राजभवन दसु गवर्नर ना संविधान वायलेट तौवेना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गवर्नर पार्टी से मग इशू तौरब मतमदा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की नबम रेबिया की जजमेंट गवर्नर दी इम्यूनिटी लाई मदुद इशू तौबी यारो इंक्लूडिंग सम हाई कोर्ट खर दी सेक्रेटरी टू गवर्नर द बुकता इशू नोटिस तौबद कैंसिल तौदीने अदो हजू प्रेसिडेंट रूल की लाए गवर्नर सिना हजू लोई राजभवन द डिसीजन मयाम दी लौरे हाइरी अदो अखोइना मु लाक्चनिंग सिना संविधान असिगी मसिगी शक्ति असी ngasi मणिपुर सिदा येंबियो मणिपुर सिदा क्राइम थोए अदु सम एक्सेप्शनल क्राइम खरदी मणिपुर की मपान द ट्रायल तौगी गुवाहाटी द पुगी बाइबुदी एक्सेप्शन ने अदु नतब मणिपुर की वायलेंस के रिलेटेड लेब क्राइम खुदिमक मणिपुर की लोइना सखरगा गुवाहाटी द अतोप स्टेट अतोप जुडिशनल एरिया अमद ट्रायल तौबा हाइबसे मसीना हाइबदी मणिपुर की लेरिबा जुडिशरी से अखोई की लेरिबा ट्रायल लेवल लोगेरा अमदर मसीजु थाजरक्तब की फिबम अमने एक्सेप्शन तमिलनाडु की हाने की चीफ मिनिस्टर ओरंबा जयललिता की केस मागी ओन स्टेट तौबदी याद्रम अतोप स्टेट नेबरिंग मिन तौ करप्शन की केस अदुमाइन तौदना कोई एक्सेप्शन चादे बट अदुबु लोइना बक्से हजिक मणिपुर ट्रायल तौदी मणिपुर वायलेंस मे 3 की मतुंग थोइबा मयाम से अदगी अमना हजि मु येंगसे ngasi अखोई की मणिपुर सिदा हजि हजि लेरिसी कॉन्स्टिट्यूशन अखोई सी भारत की नागरिक ने हायरे भारत की नागरिक ने हायरगा भारत की नागरिक अमना फमम थोकपा समना हायबे लिबर्टी इक्वालिटी एंड फेटर्निटी दो इक्वालिटी के कंसेप्ट चाहिए अनि हेले मैं मुसत ngамद्रे इक्वालिटी की कंसेप्ट एमएलए भुक्ता मणिपुर की कारिब एमएलए का तमिलनाडु की एमएलए का वेस्ट बंगाल की एमएलए के वरीबो संविधान ददी दुम मोइ सब मानरीबनेबा अदु सिलदी अखोई मणिपुर की एमएलए हायने हायदना करमाइना ट्रीट तौबिरिनो खंगक्त्रे even PR mong the governor na si pose pangthok pangam da challenges me am mong obstacle me am thengnab dong to si kari gini lo no obstacle thengna da different story adu hane gi le number chief secretary PK Singh nadi mana satringai da ma do replace tawdringai da hairam se by October by November by December IDP sing je loina ba mayum da halan gani hairam ne ba kanana hairam no Manipur ki chief secretary adu oragadi adu di policy matter ne ba adu hojiki leidiba chief secretary na kaido bagi adu enforce tawraga madu aroi bagi conclusion ama porpang ngamdrino ba hane ki chief secretary na hairam do governor na hayo bagi hairam bani ba aduna adu bagi policy decision du di akoina मदुदा मोइना हाइरिदु इंद्रे नत्रगा याद्रे हाइदु कोचलुबदि याबनति दो समना हाइबदा आइबु भोट का हालु भोट कारगा लाक्त्रांगा पी ने हाइ भोट कारगा लाक्त्रांगा पी दि हाइदन कोचलुबु याबनति बा दिस आर ऑल प्रोविजन्स बट अदु हानगे चीफ सेक्रेटरी ने हाइरिदु चीर तारम चीर ताइ तादि दु अखोइदि खंगदे हाइरमबदि मीडिया दु उइबा अदु हाइरिसिंग जे नाउ द इशू इज हजिकि हाइरिसिंग से अखोइना ngरang na handasु मयुम चंगजे हाइबदा संगलक्त्रे संगलक्त्रे अब मयुम चंगजे हाइबदा दैट इज अ होल पॉइंट मयुम चंगजे हाइबदा संगलक्त्रे अदु करान संगंद्रिनो बा अदु गवर्नर ना भारत सरकार ना संगंद्रि नद्रा बट हु इज क्वेश्चनिंग दिस अखोइना हंगदबसे हजिक इरांग से थोए मयाम अमना रिजाइन तो हाइबसु मतांग अमा यावरुमे एमएलए एमपी वरिबोबा हजिबु रिजाइन अमतु तौती मणिपुर की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अमता रिजाइन अमतु तौतीबा अदु कनाना हाना तौरकदोइनुदि खंगदे तौनी दि हाइबदि लोइनबकनेबा हाइबदि आई से एमएलए नि आई से एमपी नि आई की जगह लेरक्त्रबा असेंबली दा आई की एमपी अमा ओइना आइना हाइबा प्राइम मिनिस्टर न ताबिरक्त्रबा होम मिनिस्टर न ताबिरक्त्रबा अदुरगदि प्रजा की खल्ले हार रिजाइन तौबु याई रिजाइन तौ हाइबा नतबा अदु ओरगदि सीरियसनेस तो यामना लुमना लवे अदु ngasi बुबुदा हजिक सही अनि हेले करम मतमदा मसा की मयुमदा हलंदोइनो थ्रू आउट द स्टेट सुम हलंदना सुम थमगदी सेपरेशन हाइबदु अदुम सही अनि सुम ता लेरा अनि अदु ओरगदि आर्टिकल 3 दुदि अखोगी एक्सेप्ट मणिपुर हाइबदु यावरमद्रिदना अना संविधान हाइबसि लिविंग डॉक्यूमेंट ने पार्लियामेंट दा एक्सेप्ट मणिपुर दो उतंग एमेंड तौइसेबा आर्टिकल 3 दा आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सि एक्सेप्ट मणिपुर हाइबसि यावद्रिगै मसी मणिपुर थुगाइगनी मणिपुर दे तोंगान तानी मणिपुर दे यूटी सेंगनी मणिपुर होय पिक्सन बन मणिपुर साउथोकपसु याइको
Article 3 sina maram oiraga Manipur chauthon buju yai piction ba khaki wari natana adu hojik lairiba Manipur gi political administrative financial akogi territorial integrity se masi kairo hairaga di संविधान दे article 3 ji action Manipur hapa masi mathok tare action Manipur hamna bagi khonabada koi jangjan bayai parliament na tawrakadabani adu hojik tawde tawnana ba private members resolution move tawba matam yaure private members bill parliament yeng tai du tawbibre tawbiraktabra haibadu same thing ngasi 1950 dagi maite ji ST orangadabra jipu oidadri layo akoina phangangadabra equality mayam haibadi equals are to be treated equally haibane sab manabadi akoi ji tribe ne British India record lermis adu 1931 gi census yaurame hanigi dasu hojikti adu ST oidre ST oibina bana mayam ama tawri hojipukte ST oidadana leiri Isang kasing na chief minister oiring ida 1981 da recommendation tharamedi hai matam dugi hojipuk haptudana leiri si su denial of our rights ne ekhoi gi equality ki concept sida ngasi di university da haji EWS la kotani haji Bharat pumbada 1950 da maitei ne ST oiramagadi ngasi phibam je si yoram da chu yai aduna akoina haji delimitation amu lakadore hairiba sigi problem mayam si akoina constitution sidagi mateng lawraga masigi solution ubo phangani aduna Manipur se kamai chawkani Manipur na haji mi kharanadi akoigi wakhalon kharanadi Manipur ase akoigi iramdam oine hingbagi wakhalon semetlon gi matang da wari tawri akoina ngasi sothari basisu akoigi financial akoigi budget si 90% di central funding da depend tawre aduna aikoigi resources si aikoina masida fazana study tawraga masi khanglok tringai aikoigi resources haraga mineral ores ka nataba in many other human resources oigera atopa resources oigera akoi Singapore Manipur haidi Singapore haise ores minerals resources Jharkhand gu manate Chhattisgarh gu manate Meghalaya gi uranium coal gu manate ado admai tawna akoigi economy se central funding the 90% depend tawbi mohta 50% depend tawra even up to 50% maduda khogi Manipur gi lairiba political dependency maramdi paisa pi mi dum chaw ta it is quite common sense